Bia Kamal ka Noor Online TV ka jan gwasame bana roche bana link ka ki poshala ki wich en la wejbar mentere wich ka South Sudan. Raja bana kulat ka jan gwasame tashu ka manana chala do shushken ka jan. Shi kum mentere wich en vini ka poshala shi jalada no kan bar n konti ka poshala liu kan ka bot. En liu kan ka bot ka ja lia ka kor gwase dan shi kor me chato kam dien ka jaba ki murle chala do shineri ngwan chi ka pare wich ka kwi kor konto alo shi bote chuta wana ndo be dan la kona non ka je la kona non ka dob South Sudan ba kan ka juba ba kul nan waj re wedien ka pushala dum non tama ci dob mo ci tel ci kumentere wi ka South Sudan chala do liuna do wini ne kon la kwar bar ke la kwara nyokten tere wi ka pushala kenen tama ne ken shuka ka kwi kwandana shamka ne to wan telekon mi sham kan ala kondien ku kan la jek ka tensual ke joaj kan rech no kele ka beje lungo no bi kan maria leka ko kon daka no ma chala do shini de kontran la ji wen ba ci kan la no de ka konde kan to dundo tel do manan ka kon jan mi chuina ka je ka jan mi liu kan ka ja ka botre wucin wini ka poshala kan jabal buma ka kor gwade paiwa ka kor ranji to kam dien kamber kana murle chala do che ka yar long lo tele do me dong de kor dien lokaje ramkel mila pibor information minister oleyo akur chala do jan bodwe kamere banaro de wichin wini ka kuje mo teken kum South Sudan o de dob de jeri alaka me de kan kon kul nanga jere wi ka pushala ka ci kum South Sudan jala do no tele do mo nanga kon ka pushala kana jebel buma ko dob jeka chawra man chajalat rewi ka juba ka dob dan de konde nang rewi ka ja actual food program ba chawra alaka no der na der ka lok no tele do mo nanga kon jet ka man chalin jan le dan di link ka jan Noor Online TV ko waliu kan ka boss ka gor kan lok mi dit ka dob dan chalat ka ja ya te kamal bye bye.